Siñot Chamoru San hapade dangkulu na situs maasi dan agradecimento para si Dr. Michael Pavakwa di Fanachu na podcast da sa gizo bebe so gisti reflections na segmento no di Kuentos Guåhan na podcast zanu bebe usangan na talum biya sa taga gizo na matsoto gi KUAM do na reflection gi finuing litera izokwa ti may entalu i KUAM patrotos siya na taw-taw gi para hensya ni bebe DBDB kung bebe tungo afa do posible usangan gagis ti todo na mafato na conversation giningwaho sikir Concepcion ni Corazon dan ni Titenosa pues taza no ti izokwa ti siya na opinion taza otro na izokwa lo esta mafanana na disclaimer given yung litera buenas dan half a day biya talo it is abazo senior citizen month ipilan i mes ti Manåmko za taatan na zumona sa no kay assisti Manåmko at na di war claims no ni manahuzong dokumento sa po na di mapos na podcast para tasangan kumuguan no informasyon ni CD para hadso pwede manhobin situ kumusina man na judam zu gomolek sempre pratali ko penli ko man qualifikam zu para di palu gigi war claims za zawan na bersangan na ti David yu fakpua sti war claims gi na sokusti de bersangan na talo na David itali i federal gi mamela na tempo half a mundo por si pro matsogwi por sti war claim ginasokko debi federal i gobernamento na Amerika David yu na it niya di war reparations and war claims di parehita patapas in my side lo that's sto sangana in on the story zamala tata like I talked with guy talu this one say that mes Manåmko no Iti na taatan ay tamano para ta assisti tamano para ta ekung jagyan nagi edukasyon na manera gusto taw maluk nga sinana still nga si tata esti pero como para ta so tatine da gobyo sa nganyo ni studio anay sinanaw biya tagwinay dat niya sa gopa anay duro pagwasangan niyam ko ay ade kwanto tetinan esta taman no mamadedesyo tagwinin tagwano sa manamel ko it got to be annoying if you know Americano sa ambiti probinsito why often on sangangan din no you're fine sa amin na lang malika todo puti temo puti patas manejo ka todo peswatan pes maktu gini na edad pagun ni edadnya ibiya sige no comprendi na unggan magayit sempre ni sa ginatural na banday tataw-taw itaw-taw siya siyempre often matitsi niya ilinada niya na forma padesi dididi pat namigay antes yung magay madingoy tano kasi sige paguna na waatan pati daw sa ngani biya biya basta komentos ta gano mandati dinansi na yun sa sangan sige no atan za minagahit at iya sangan Depende lo manggagaw na ina para may epoka para atan gwi sa gwiza amko za atan na pinadesisyon niya gwi hina edad. Kumu hobby na za bravo wow za sino malago no 4 mizas gi 4 minutos estambi gagaya champion maulik todo itataw-taw i Corazon todo maulik muna. So sempre o pati tempo sa natural na banda sigaw mamko sigaw no mamadesi muna. Sa natural tu ni para padesi ita sa puritaw tawit long izgi na malago zo na be sangang gizota no reflections na segmento ekungo ke Manåmko ang ginafa masangan ni kita igwano ekungo the extendi mas mo na ang gin gwahalugat mo kada madiam to sangani na ungwai sa
Jun tungu na yan azuna amku. Mala data saya di amku pat hobin situ imangatsong iasagwa ifamaguon i manaina. Kita tunggu na yan na para pati tempo na paroding wana bay na ading kita enseguidas kita tunggu atanas kita sucedi gini urizata toduit kumeke hanau tati gina tempo na natural ilinala. Well, taza natural na linala pag taza normal si gini. Often normal si para tagi ang si pandemic ninain no faktus na doon na tempo. Estigi i masusesali pagbugi entero i mundo entero i tano. Estigi pero tatsalani mo na itamano para ilinalata yung mamala siya na tempo. Kita ni Manåmko sinatasangan esta kalantagi at Saudi esta para hami mga loko ino na klasen no attitude in English no tiata sasapa hita. Do hita debi tatsudi data embrace at no tatsudi tu ni Manåmko data sangoni iman hobin situ na para sihas ti protini laika todo itano jagi imaulik na natural na hinalo new normalcy ni ti pada unatendi famaguon unatendi asaga unatendi familia mona atan matalakan niya itano gaya gini pandemic atan na pinatesi kwanto na tao to man matay sta kala lamig ay sta kana kahulog it 300 na tao uno agi na finatay pandemic sa mampus megazi uno produir gini gitano podi pesti pesita tungo na enen wana bay na sembrabit sa accidented agupa gegan lamuna wana bay na naji di chat purason jigi na debilita gosa lenata mangi layu nu kanta antes di dingi tano tati 2013 na sakan de kantanya gwi asangan después ane masangani na concert no tiyak megay tenan ni linalot ni gitano jay kantanya gigi finung gitera sa live life alive they're gonna be na how to live life alive just it's just taking one word and trying to twist it around a little bit so that it would sound real cool and everything the combination ni gosay linala la linala live life alive ditodi para unsogwi ang kinobel situa na siguro na tawza unsu na siguro na tawza na puti panggang ginamko aw dan na somo na didida tetenan tempo mo kitano sa podi tatmo sagi luma lai ang gimagad ano gagigi kurson mo sagi luma lai itetenan gilina lota sina benti agupa sina benti anis na tempo mo na na fakto dun na tempo nila let's go tani ketud mamaon ti sinon sulit no para Manåmko ti siya usan agades si todo di Manåmko ay ti manay nayo tani familia ko na Manåmko na todo di Manåmko ni umali jangwahu etrilina la umona todo tempo tagwagan ni siya na Manåmko ti mamay duka sa ko di tempo ni gera jani menos ki kapasi eskwela na tempo lo siya na Manåmko suka third grade ta naman hujung ki eskwela kung abdo mafanana ni wisdom no manggagi kerusan niya ni man sen men halum na klasen taw-tawgi sige para kung siya sa matsagi linada matsagi pinadesi matsagi minagov hafa na natural sige malagota pro natural malmato gagan dahil genesta gayo gitsetsu patotsu 8 oras so bira tati gigiman hamzan familia mo at hindi famaguon na fanano pa eskwela tagano sa sige natural gina so gitagi mapagsayo punatan that's natural living that's normal living when mafananan niya kuro American dream dagi to that's not exclusive to the American culture American dream gayo Spanya this is the Spanish dream and gayo Guåhan this is the Chamoru dream para zo malika to ni mo na itano hinanaw niya satu na sta para tanah fakpo estilo jigi no epokam tu ni man hobin situ sigon mo na para imenaw sigon mo na adahi hamzo mo na
mampus megay gini kita nota ana fan madedesit. Za kumana fan madedesit adzu kana siguro na tanti fan magonta ana fan madedesit. Ang iparata gigi normalcy, halfay normalcy, halfay natural magay na klasen linana. Afa na adun klasen manera igayan miluta in normalcy. Iti para umalika todo mo na and get a paycheck every 2 weeks then ano pay bank ko na pasi DB gua karitamu gua gumamizo malik todo na tendi fa maguuno na 60 gua na bay na gilina lota gua na bay ni tita hasun no siya jadi na gua na bay na debilita fa mata so papa ta senatan half magat minalagota gini mona ati man lala na Manåmko i war survivors no para tahano tapti you know they didn't do too bad, did they? Karena malika bilannya. Saat na todi in sistema husung gizahita ni manlakubin. Atana pagulin na lata dan gintomtumang don senatan idupulsi tamanu linala. Tamanu untrata i otutato dan tamani otutato chinatan maisa chinata hautati. Sen waktu ia oportunidad ni para tutulay ka i binaba datan na mas maling muna. Aswa na ganabay na maski hagwa ta munisisitas ti adyan nagwa siya magasta siya ni mas menhalum kuno hita za profatus ta itempo na eleksyon za bebe epoka za bebe salonyam zu senatan hadin magahit unhasu za nun honggi na protein nila kay linalata para ilamulik muna. Adzo paisin. Adzo ay reflections na segment ko pagkutsogi. Basta kalan mampus nuwa anak ko no kada manomo na the bebe na fakpo matus ti sa gelo milu da malagaw na bebe na tumam do sa manmato anugan za gana bay na we kongoke news sogi news translated news usangan Fino Chamoru za maswa na mamanman kada dia ni tolita society giniguri zata disti politiko na banda disti krinantadisi na banda disti tratamentun itaw-tawta na banda disti militar disti military build up disti putano disti podlinada disti podospital mampus megenosia hamzin man ikong ni manobin situ tarian nizo pagkuparin to like guys the mga matawag na nala well no we'll let the other people do it no organize other people you are the other people hamzin David din CD Timon dan sigun mo na para imanali para kodo para Kuentos Guåhan wow si Concepcion buenas dan hapon